ngo mbabwire ngo nubwo byanze uburyo bugize bute burabonetse abari bakuzi bakakuyoberwa. Imana ihindura amateka, abanga gukuramutsa bakagira bate bakakuramutsa. Mureka mbabwire si ukwirara si ugushaka kubasetsa ngo mugire mute. Ntari nakizwa, nari narabyaye, ariko ntabwo banyitaga papa w'umwana ngo nari ndi papa uhese. Ariko uyu munsi usanga n'umune ngo papa Keza, kabona koko ni papa Keza. Uzi ko hari igihe kanuhagaramo abantu bakanga no kukwita umugabo kandi warabyaye. Binagaragara ko abana Musa batugaburiye ibiryo n'undi muzungu bita Busharomo n'abandi bashitsi bari bahari. Niho nari nakabonye ibintu bita batemeroni mu buzima bwanjye. Niho nari nabibonye ubu namenye no kubivuga ubu ntabwo nenzi kubivuga. Mu kubibona muri sisiteme mbibona kari ibihaza bisanzwe. Ngiye kumaza ntibihaza ko batabitetse. Mbona wa muzungu nari nkurikiye afashe ca gihaza agishira ku isahani. Ndavuga nti rero n'ukuntu nambaye iri koti nabangiye kubaza ubusa kandi rero icuye umuzungu arakoze ikigihaza nanjye nicyo ndagikoze. Nditona ndeba abantu nicanye nabo nti bitera nanje nikanigana umuzungu mu gukubita numva ibize byuzuye mu kanwa ntayiga data mwene ndere. Mana yambwiye ngo Sekazuba nikarame, reba uwo mugabo ni koko yasindutse yaje mu nzu yanjye, ariko mumbwirire ngo kamu nakongereza narakamenya kamu kandi mfite amashuri 2 n'igice ariko kamu na Yesu ni mwiza. Nakagudu hagara ngo nakagudu morning ndakaza mwavuze ngo amena. Ico namenye bwa mbere nico bitwa foromo. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'abacamanza igice ca 6 umurongo waho wa 11 turageza ku wa 14. Igitabo c'abacamanza igice ca 10 igice ca 6 umurongo wa 11. Ijambo ryatubwiye ngo Imana itoranya Kidiyoni kuba umukiza w'Abisirayeli. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Efra kwa Yowasi umwabiyezeri. Umuhungu we Kidiyoni yasakuraga ingano mu muvure bengera amavino ngo azihishe abamediyani. Marayika ugira n'ubutware Kidiyoni aramusubiza ati mutware niba Uwiteka ari kumwe natwe niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basekuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye yatugabije abamediyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati genda uko izo mbaraga zawe
zingana ukize Abisirayeli amaboko y'Abamediyani. Sinjye ugutumye. Mwavuze ngo amen. Twongere amen. Twongere cyane amen. Twongere dusome ijambo ry'Imana dusanga n'ubundi mu Bacamanza igice cya 11. Cumi na rimwe turasoma umurongo wa 7 niho turahera tugeza kwa 11. Nuko Yefuta abwira abakuru b'Igileyadi ati, mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'Igileyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukirira ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utwara abatuye Igileyadi bose. Yefuta arababaza ati, nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasoza ibyo tuvuze. Yefuta aherako ajyana nabo n'abakuru b'Igileyadi. Nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware w'imisipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Tuvuye ngo amen. Twongere ngo amen. Abagifite amaboko amen. Kimara guhabwira ijambo ngo turiganire, Imana yampaye intego yayo cyangwa umutwe wayo. Irambwira ngo umbwire abantu b'Inyanza, harya umurenge ni ngwiki? Kigoma. Umbwirira abantu b'Ikigoma ubabwire ngo nubwo bikomeye uburyo burabonetse. Niyo ntego mbahaye, Imana yampaye ngo mbabwire ngo nubwo byanze uburyo bugize bute burabonetse. Nyemerera ubwira mugenzi ngo uburyo bwabonetse. Twasomye ijambo ry'umugabo bita Gideyoni mwene Yowasi. Imana iratubwira ngo uwo munsi marayika yaramubonekeye arimo asekura ingano ngo azihishe Abamediyani. Kari agasuzuguro gakomeye. Abamediyani bari barasuzuguye Abisirayeli bigera naho bahinga imyaka bakaza bakayirandura bakabura icyo barya. Umva agasuzuguro. Umuntu aragusuzuguye akurushije imbaraga n'imyaka wateye, araje arayirandura. Ngo bigeze nyuma, Imana ishobora byose, Imana ikina finali, Imana idatsindwa, Imana ngira mugenderera yohereza marayika ngo aramubwira ngo yewe Gideyoni yirebye asanga nta mbaraga afite. Uzi ko hari abarokora Imana ihamagara kandi yabonye bafite imbaraga
bakazana urwitwazo ngo nta mbaraga bafite. Haleluya. Imana iramuhamagara, yohereza marayika, aramubonekera, aramubwira ngo umva Gideyoni wa munyembaraga we, ngiye kugutuma kuba Mediyani basuzuguye ubwoko bwanjye, ngiye kugutuma kuba Mediyani barandaguje imyaka, ngiye kugutuma kuba Mediyani babazanye agasuzuguro. Uyu munsi wa none hari Gideyoni Imana igutumyeho kugira ngo agende ahagarika abamediyani bamaze igihe kirekire bakurwanya. Hereza Imana icyubahiro. Ongera umubwire ngo uburyo bwabonetse. Umuhanga we yamajije gufashwa, arangije avuga ngo nta ntambara yantera ubwoba. Undi ati data, nubwo umuhamagaye ko nduworoheje mu muryango wo kwa Manase, ko ngewe ndi mutoya nta n'imbaraga mfite, ndi umuhererezi, wahamagara bene mama bize, ugahamagara ko nzi ko abamediyani kubashobora ari intambara, ko dufite n'abafite imbaraga babananiwe, ndabikora nte? Imana iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zigize zite, zigize zite, zigize zite, zigize zite. Kuguhamagara ntibisabe, ntabwo bisaba Imana ngo iguhamagare kubera kuri gasongo cyangwa uri kibongi. Uko yaguhamagara kose Imana ikugwizamo imbaraga. Hereza Imana icubahiro. Uko yaguhamagara kose Imana ikugwizamo imbaraga. Haleluya. Ariko gutsinda abamediyani ntibisaba ngo urikanya muri undi ngazana sababu. Ramubwira ati nagutoranije, kandi iyo natoranije mba natoranije. Umva kandi Imana yamubwiye, yaravuze ngo ni njyewe ugutegetse witinya. Confidence y'Imana ihita igaragara. Haleluya, 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 haleluya. Paya sikaya baba, wavuze ngo amen. Uburyo bwari bwarabuze mu Bisirayeli, bari barashakisha uko bashobora abamediyani, bashakisha uburyo bwose burabura, ariko isaha y'Imana uburyo bugize bute, burabonetse. Reka nkubwire ngo uyu munsi uburyo bw'Imana buboneke ku buzima bwawe, uburyo bw'Imana buboneke. Haleluya. Iyo Imana itegetse uburyo bugira bute, buraboneka. Ongera umukoro umubwire ngo uburyo bwabonetse. Uburyo bwabonetse. Iyo meza nshingiye mu kirere ndimo, sinzagaruka hano nta sentiri kwayo meza. Tugomba guhamagara ibyuma bikicaraho. Hagize n'uwinjira n'akavuga ngo nta byuma mufite, cyaba ikibazo. Turabishaka. Haleluya, 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 haleluya. Ariko ngene umbwire mugenzi ngo nubwo nta byuma ariko twarakoze, mumbwirire. Sha umva kanze nkubwire, mubwire ngo ntabatsindwa kuri byose. Amva akako mwarakemeje kabisa mwene diriya. Iri karo, iri karo, iri karo, iri karo, iri karo. Iyakoze biriya nubirahari. Iyasize hano amakaro kuzana bafure megiseri sentitezeri genereta, iyakoze biriya nayigize ite, irahari. Mubwire ngo uburyo bwabonetse. Mani hamagara Gideyoni, iramubwira ngo ngugize umucunguzi wabo. Ntitaye kumbwira ngo ndiwize kugize umucunguzi w'Abisirayeli. Inama y'ijuru yateranye, twemeza ko kwa Manase mu muryango we tuvanamo Gideyoni akari ucungura Abisirayeli. Uyu Mungu yarwanye n'intambara nziza n'abamediyani.
uwagwa twari z'uyu muhungu Kiriyoni yakoresheje tekinike z'Imana. Ikintu ntabakubitishe ni muri n'ibibindi, nta mbunda yigeze abarashisha. Mwavuze ngo amen ariko haleluya. Mu yandi magambo umunyamasengesho yagiye kukunesha ntibisaba imbaraga binini, apfukama rimwe. Haleluya. Ariko muntu wavuzweho n'Imana, nta bifaru Kiriyoni yazanye, nta twerovu yazanye, nta wani twente yazanye, ni muri n'ibibindi gusa. Bivuga ngo abaturwanya tugiye kubaneshesha muri n'ibibindi gusa. Imbaraga ziri ikintu ubona nk'icyoroshe, icyo nicyo urabaneshesha. Hereza Imana icubahiro. Ijambo rimwe yaravuze ati akimara gucagura bari abantu bajanye ku rugamba, yarababwiye rero uzi ko yoherejeho n'abatasi ngo bagende bazenguruka abamediyani bumve ko kuko biteguye kuzarwana nabo. None ikintu icyo nkundira Imana, iyo ugiye gutsinda urugamba nabo uratsinda bagiyerekwa ko urabatsinda. None ngo abatasi bari baturutse mu Bisirayeli, abo yari yatumye Kidiyoni ngo baragenda bumva ngo umumediyani umwe w'umusirikare ari kuvuga ngo ndarose, ngo mbonye ihema ryacu ry'ibirunduye kabiri ryikubita hasi. Undi ati wabona ari inkote hamwe nayo wasi tugezemo. Atangira kwereka ko Imana mubagabije. Mwavuze ngo amen ariko haleluya. Ariko haleluya, haleluya, haleluya. Abarozi batangire bagira ibicuro byo kumva kudahangarwa. Wavuze ngo amen ariko haleluya. Abarozi batangira bahinda umushitsi bavuge ngo amasengesho ya Festina atangiye kudukoraho, amasengesho ya Gasipari atangiye kudukoraho. Hereza Imana icubahiro. Amasengesho yacu Bwana sifiwe. Atisha ati wimbwira ati zozo zikanzirotore, nta zindi nakurotora, ni inkota ya mwene yo wasi tugezemo. Akacu kabaye ushaka igisirikare ashaka kivemo, mwene yo wasi yagize ate yatugezemo. Haleluya. Ariko haleluya, haleluya, haleluya. Arangije abwira abahungu aravuga ati nubwo tugiye ku rugamba ntabwo turarasa, ahubwo mwikorera imuri n'ibibindi, ningerayo tukabazenguruka. Nimva ngo tubakubite ngwiki kubite mu izina ry'Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Mwavuze ngo amen ariko haleluya, 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 haleluya. Inzara bari barabateye, bari bazi ngo bazahora babakandamije, ariko akagabo gahimba kandi kataragera kataraza. Igihe kiragera umugabo bita Kidiyoni ayobora urugamba, bakubita muri hasi, abamediyani baratsindwa. Hari ibigiye gutsindwa ku buzima bwawe. Fasha umere data icubahiro. Ongera umukebuke ngo uko narinsa ntago ari konsa. Iyo ugiye gutsinda urugamba ara kandi gasura ugira gatandukanye n'uwatsinzwe. Umva ukuntu ababwira ngo nimubagire muve ngo kubw'Uwiteka na Kidiyoni. Niko babwiye muve ngo kubw'Uwiteka nande na Kidiyoni. Nimuvugira iryo jambo mukubite hasi. Mureo ukuntu birukankasha bagata n'imbunda n'ibifaru. Nyemera ubwire mugenzi wanjye agasuzuguro kararangiye, uburyo bwabonetse. Tugeze ku kindi gitabo twasomye, ndi kwihuta. Twasomye umugabo bita Yefuta. Yefuta bene se baramwanze, baravuga ngo ntago bazaraganwa nawe n'umwana wa maraya. Ariko nubwo bari bamwirukanye, uriya muhungu yararivuzweho n'Imana akiri mu nda ya nyina. Yarafite umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ngarabasezera babonaga kari ikibazo,
baramwirukana, umuhungu afata igikapu atera ku rutugu, aravuga atabaye muzi uwo mwirukanye shati muzankenera, ati nje navuzweho n'iyeri ishobora byose, ndagiye ntaco musigare mu byanyu, muzanyakura ntabakuye. Iyo wasenze Imana bakwakura gutabakuye, iyo wasenze inama bakugisha inama utayibabwiye, iyo wasenze Imana baravuga guha ijambo utari basabye, iyo wasenze Imana bakugemurira utabakuye. Hereza Imana icubahiro, ariko iyo wasenze Imana birikora. Iyo wasenze Imana birikora, baguha ijambo utari basabye. Ntari nakizwa twava guheka, twabaramo umubare w'abanyamuryango tugasanga abantu bataje guheka, tuba ngo bari abantu turabaca inzoga y'abagabo kubera ko batahetse. Twagera kuri teri mu muryango, mwavuze ngo amen, ariko bakavuga ngo runaka ngo ntago yahetse, nuni ngo ntago yahetse, na runaka ntago yahetse. Bati dufite abagabo bagiye kubahana, bati muba abafite ijambo bakabagize nka gutya, nazamura akaboko ngo wemanura nka kunzu gabagabo sha, manura nta jambo ugira ute. Mwavuze ngo amen, ariko iyo wasenze Imana baguha ijambo utari basabye, banga gufata umwanzuro utari wavuga. Baravuga ngo ntago dufata umwanzuro atari yawe kubera ko Imana amaje. Aleluya. Ariko iyo wasenze Imana iguha agaciro. Umugabo ngaragenda ngarahunga, agera mu gihugu cyitwa Tobu. Agezeyo agendana n'umugambi w'Imana. Bibiri twereka neza nk'akajya afata abantu b'ingunguzi akabajyana ku rugamba, atangira kubatereninga kuko umugambi w'Imana ngo yagera ku rugamba b'abantu Yefuta ayoboye. Mwavuze ngo amen, ariko b'abantu Yefuta agize ate ayoboye, ngo urugamba bagiyeho rwose ntabwo rwatsindwaga ahubwo bararutsindaga. Akomeza mu gihugu cya Tobu, umugambi w'Imana ari kumwe nawe, atangira kubaho, amateka aramenyekana, atangira kwamamara ngo hari umugabo w'indwanyi witwa Yefuta, ni umunyembaraga, nta muntu umushoboye. Haleluya, haleluya. Imana irangije ikora akantu kugira ngo babantu basange ko bibeshe. Abize amateka mwibuke ko nta gihe na kimwe abamoni bari barigeze batsinda Abisirayeli, ariko Yefuta kibavamo kugira ngo bamenye ko birukanye umunyamugambi w'Imana. Imana irabareka, abamoni bakubita Abisirayeli, barabakubita, barabari batariko barabakubita sha. Bazana abantu bazi intambara, bize atirari, bamwe bakoresha imbunda nini, bariga bati tuzashobora urugamba dute. Bariga batoke imbunda z'imisada ni mikeya, reka dushaka ukuntu twakongera izindi mbunda tuje kurwana n'abamoni. Ngo bakazishaka uko bagiye ku rugamba, abamoni bakazibaka, nabo muri bo birukanye umunyamugisha sha. Iyo havuye umunyamugisha nta kintu cyashoboka. Hereza Imana icubahiro. Amen, amen, amen. Hereza Imana icubahiro. Ngo bararwana pe, imitwe yose y'urugamba barayizana, iratsindwa. Naho Imana ishaka kwerekana ko bo birukanye umunyamugisha. We wavuzweho n'Imana, agaciro ni ukuvugwaho nayo. Amen. Barangije baja mu yindi nama bati rero urugamba rwakomeye, nababandi twohereje bamaje kutubwira ko abamoni babafashe mpiri, nahe dusigaye turungana dutya, twongere dukora inama turebe ko twashobora urugamba. Ngo bicaye ngo umwe muri bagiriye yerekwa, aravuga ati ariko parido, ati kanzamure, nubwo twatabaje abakomando bose bakananirwa, nibutse umuntu, hari umuntu muri twatuvuyemo. Mwavuze ngo amen, ariko bwira mugenzi ngo batangire bakwibuke, batangire bagire bate, bwira batangire ugiye gutabarwa, Imana igiye kumanza kubatera kwibuka. Mwavuze ngo amen, ariko haleluya. Uwitegura ko bagiye kumwibuka ngatere haleluya ninde? Witegura ko bagiye kumwibuka, tangire bakwibuke. Mwamuniko aravuga atafanda ati tonde ndibutse, ati buri twikozeho, ati twikozeho dute, ati mbese mwirukanaga Yefuta ntago mwari muzi ko ari umunyembaraga, ati zirambaraga yazihawe n'Imana, ati amateka mfite mureke nyababwire, amateka mfite reka tujye no kuri YouTube,
tugiye kureba urugamba amaze iminsi ari kuyobora mu gihugu cyitwa Tobu. Ntabwo rwigeze rutsindwa na hatoya. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya ariko. Haleluya ariko. Ariko abakunda Imana mwayihereza icubahiro. Haleluya. Barangije barabikinisha. Noneho bati rero niba ufite iryo yerekwa reka tumutumeho. Undi wa kabiri ati nanjye mu makuru ndafite ninatinye kuyavuga. Uwa gatatu ati nanjye ndabizi. Naramukaje ntituzongera gutsindwa. Baramuhamagara. Barangije kumwandikiraho intumwa. Yarabasubije ngo simwe mwanyanze. Mukanyirukana mu bya data. Mwavuze ngo amen ariko. Simwe mwanyanze. Mwe mwabonye ko nta gaciro mfite, ariko Imana abona ko ndi uw'agaciro. Arangije cokora abasubiza ku murongo wa 9 twasomye. Arabura ngo nindamuka ngarutse mu bya data, Uwiteka akangabiza Abamoni nkuko mwanyandikiye, koko nzaba umutware wanyu. Nawe bati Uwiteka Imana aba ariyo muhamya hagati yacu nawe nitudasoza ibyo tuvuze. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. Haleluya. Ugira ngo abatwaye ibyo ntibagiye kurahira bakavuga ngo nitwongera kuguhemukira, nitwongera gukinisha abana bawe, nitwongera kubohereza amahembe. Ayiwe Yesu we, hereza Imana icubahiro. Yafuta arangije ngaragaruka. Bibiri twereka areba ukuntu bano bantu bamwifuje. Arangije arabatura urugamba kugira ngo nzarushobore. Mureke mbabwire bantu mwahize mujya muhigura. Niba ari ikintu Imana ikunda ni imihigo. Niyo urugamba rwanze kwihuta ugahiga, Imana yihutishaga vuba vuba. Mwunga arabitegereza. Rambwira abwira Imana ati abantu barangeneye bari baranyanze. Ninjya ku rugamba ngatabaruka amahoro ngarutsinda, icyo nkunda mu buzima bwanjye nico nzagutura Uwiteka. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya. 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 Niba ari ikintu Imana ikunda ni umuhigo. Umuhigo. Umuhigo niwo watumye umuntu bita Ana akubita Penina igitego cy'ipenalite. Umuhigo yarasenze abonye byanze, abwira Imana ngo nta nubwo nkeneye uwo mwana kuzamutuma amazi, nuramuka umumpaye nzagira nte, nzamugutura. Icyo bita umuhigo mwa. Imana ati none ugeze no kumwanga kandi ari umwe wakenesha, ati nubuze ngo uzamuntura. Uyu munsi umugabo bita Elukana araraguteye inda. Mwavuze ngo amen ariko. Haleluya ariko. Haleluya. Haleluya. Wanyemera ukongera ukamubwira ngo akambere kararyo akanyuma kakarushaho. Penina yari yaramusuzuguye. Haleluya. Aramusuzugura aramutoba, ariko Imana igiye kumuhemba, imuha igitego kizamenwa n'isi yose. Niho yaririmbye neza muri Samweli wa mbere igice cya 2, aririmba ngo uwari ingumba abyaye kangahe? 7. Aravuga ngo wari umukungu ngaraca inshuro, yashaka kubwira Penina. Haleluya ariko. Hereza Imana icubahiro. Haleluya. 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 Imana yahindura amateka yawe, abantu bakikanga aho biturutse. N'uyu munsi turi gusenga wavana Imana igahindura amateka yawe. Nta bantu babyize ngo bagira nk'uryo. Turi ku ntego ivuga ngo uburyo bugize bute burabonetse. Uburyo bugize bute? Uburyo bugize bute? Uburyo
uburyo bugize bute? Imana guhindura amateka yawe ntibiyitwara icyumweru cyangwa amasaha maremare. Imana ihindura ubuzima, wahura n'abatakuzi bakakuyoberwa. Nigeze kujya kubwiriza muri Uganda ahantu bita cyangwa. Ngezeyo dufite abantu basutse kera bagiye muri Uganda, bansize mu buzima bubi ntasa n'abantu. Hari ubuzima ukabona ntusa n'ishusho y'abantu. Noneho ngezeyo mpagaze imbere y'abantu ndi kubwiriza, abagabo basutse kera bakaje bagira nkanguca ngo uriya mwana ngagiye gusa nabo kwa matemane yuko uriya mwana wari akazungu. Mwavuze ngo amena. Imana ihindura amateka, abari bakuzi bakakuyoberwa. Imana ihindura amateka, abanga gukuramutsa bakagira bate bakakuramutsa. Hereza Imana icubahiro. Imana ihindura amateka ikanakugaburira ibyo utigeze kurya. Rimwe nigeze kujya Tanzania, Imana yari yarambwiye ngo nzakugaburira, kugaburira n'ibyo utigeze utekereza. Kandi bwa mbere ibyo nawe byo ntabwo nigeze mbitekereza. Nagiye Tanzania mu giterane mu mujyi wa Mwanza, batugaburira ibiryo n'undi muzungu bita busharomo n'abandi bashitsi bari bahari. Niho nari nakabonye ibintu bita watermelon mu buzima bwanjye. Niho nari nabibonye, ubu namenye no kubivuga, ntabwo nenzi kubivuga. Noneho mu kubibona muri sisiteme mbibona kari ibihaza bisanzwe. Ndangije ngiye kubwira umupasitori witwaga Daniel, avuka muri Gaini, n'umumisiyoneri muri Tanzania. Ngiye kumaza ntibihaza ko batabitetse, mbona wa muzungu nari ngurikiye afashe ca gihaza agishira ku isahani. Ndavuga nti rero n'ukuntu nambaye iri koti naba ngiye kubaza ubusa, kandi rero icuye umuzungu arakoze ikigihaza nanjye nicyo ndagikoze. Uruhaza ndaruterura rw'umutuku ndikwita ku isahani, ncungana n'umuzungu nti nawe nikimwica kimwice, ubwo niko bigenze. Mwavuze ngo amena. Ariko umuzungu abaratamiye isamake arariye, ageze kuri rwa ruhaza mbona ruhaye amenyo ngo nditona, ndeba abantu nicanye nabo nti bitera, nanje nikanigana umuzungu mu gukubita numva ibizi byuzuye mu kanwa ntayiga data mwene ndere. Haleluya, haleluya. Yesu atubiye kazaturisha nibyo tagize dute. None niba ari umuntu ufite inzoka ikunda watermelon ni ya Sekazuba. Mwavuze ngo amena. Ariko igihe Yesu atari yagushyira mu gihe kane cyo kurya nibyo kurya bimwe uzabireba ubitinye, ariko nakubwira ngo rya uzarya bikunyure. Hereza Imana icubahiro. Ndongera mbaye ndiyo abantu bazi igiswahire mubyibuke ko iyo umuntu ajya gukuramutsa nk'umunyacubahiro bakwirimo akavuga ngo shikamo. Noneho ubwana buraza narindi bw'ubukobwa mpagaranye n'abandi bapastori, burambwira ngo shikamo nk'umunyacubahiro, nanjye ntishikamo nyoberwa ibyari byo. Noneho bwambwira ngo shikamo, nanjye ntishikamo, nkabona abantu bari guseka. Naho ngivuze ngo shikamo ngo barango ni barimo haraba, birananye ntishikamo. Aba ngo shikamo baba, ntishikamo baba. Ariko mbwira mugenzi ngo uburyo bwarabonetse. Haleluya! Uburyo bwagize bute? Haleluya, haleluya. Ibyo n'urugendo rukubwira ngo Yesu yahinduye amateka, abantu bahindura iki? Amagambo. Mureka mbabwire si ukwirara, si ugushaka kubasetsa ngo mugire mute. Ntari nakizwa, nari narabyaye, ariko ntabwo banyitaga papa w'umwana ngo we nangavanga rya ngo papa Eric, no. Nari ndi papa uwuhese. Ariko uyu munsi usanga n'umune ngo papa Keza, kabona koko ni papa Keza. Hereza Imana icubahiro. Uzi ko hari igihe kanuhagaramo abantu bakanga no kukwita umugabo kandi warabyaye, binagaragara ko abana musa, ariko ni papa Keza.
mwiriwe papa keza mama we yego hereza Imana icubahiro haleluya aba bagabo twasomye babiri bari mu gihekane cyitwa babara ariko bagera mu gihekane cyitwa tabarwa iyo utabawe n'abatakuzi barakumenya mwavuze ngo amen ariko haleluya 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 umugambi w'Imana ugumane nawe kandi aho utabamenye ko Imana yakuvuzeho aho utuye ndaguhanuriye bamenye ko Imana yagize ite yakuvuzeho mushuti wanje ejo wanyakiriye wambaye rinete haguruka nkubwire muraho Imana yambwiye Imana nsenga nkorera yo mwijuru yambwira ngo guca bugufi kwawe guhera uyu munsi Imana ikongereye kurama kabiri Imana irambwira ngo nubwo Satani yari yafuhiye ubutunzi ufite kuko uri umuntu wari ugiye guhomba mu mezi abiri ugasigara uri ubusa Imana yambwira ngo ubwira ngo uyu munsi irirahiye iri mu ijuru umugambi Satani yari agufiteho iwukuyeho mu izina rya Yesu gatatu Imana yambwiye ngo Sekazuba ntikarame reba uwo mugabo ni koko yasindutse yaje mu nzu yanjye ariko mumbwirire ngo hari urugendo mpagaritse kuri we ntiyaragiye hehe nakomeje kubaza Imana ahantu wari ugiye Imana irambwira ngo ikurinze kurwara uburwayi n'iki gihugu bakananirwa kubuvura ukurira indege ukajya hanze Imana ihagaritse urwo rugendo ubwo burwayi bukuyeho haleluya ariko abari hano haleluya muraho neza mwihanganira uko nateye nuko nteye ndagiye niba mbarambiwe Imana irongera irambwira mwuyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2020 na kangahe na gatatu muvuye ngo na gatatu mwese mubivuye ngo na gatatu Imana irambwira ubwira ngo yongeye mu migisha yagweshizemo umugisha wongeye kugaragarira amaso y'abantu hari ikintu gikomeye Imana igiye kwinjiza mu muryango wawe mwuyu mwaka 2020 na gatatu nukibona uzamenye ko Imana yabivuze kiraje vuba kiraje mwene dirane ndahanuye kiraje hereza Imana icubahiro iyicarire haleluya haleluya Imana ibwira Gideyoni ngo ugende uko imbaraga zawe zizeyite zingana bwira mugenzi ngo uyu mwaka twinjiye muzakubera umwaka w'amata n'ubuki ntangiye guhanura utari wadumva nahanuye wavuze ngo amen ariko ongera umumbwire ngo ibyo wabuze mu mezi ashize ubibona amezi ari kurangira uyumva ibyo wabuze mu mezi yashize ubibone mwaya mezi dusigaje ari gusoza mwavuze ngo amen ariko haguruka mama haguruka wewe ndi kureba nyine wowe nese ni njewe ni weho kamu nakongereza narakamenya kamu kandi mfite amashuri 2 n'igice ariko kamu na Yesu ni mwiza nakagudu hagarango nakagudu morning ndakaza mwavuze ngo amena ico namenye bwa mbere nico bitwa foromo nagiye muri Kenya ngiye kubwiriza ndahanu bita na nkuru barandika ngo Prophet Sekazuba from Rwanda foromo ntago kubera hari iwacu mu Nyanga dufite ahantu bakora amatafari bita amaforomo nja kubaza umwana w'umukobwa w'izicongeza ni foromo nigice arambwira ngo nahantu uzaturuka mwavuze ngo amenya ico ni icongereza Yesu yampaye bwa mbere ngenda ndi kurepeta ngo foromo ngeze na nkuru umupastor Nigeria angora inyuma aravuga ngo foromo Kongo nanjye ndi foromo Rwanda mwavuze ngo amena ariko Imana yambwiye ubwire ngo ikurinze kumugara udakoze impanuka Imana irambwiye ngo ikurinze amahembe yarakumugaje wari woherejwe amahembe 12
akakugira ikirema cyo mu rugo. Numva ijwi rirambwiye ngo Sekazu, mbwirira uwo mubyeyi ngo igihe cyo kuba mu rugo ari ikirema ntago mbyemeye. Wari ubaye ikimuga, abantu bari bakumugaje, bari bakugiriye nabi, ariko Imana irambwiye ngo ubwire ngo ntago uri wo kuba ikimuga. Ya mubyeyi, ndeba hano, reba mu maso yanjye. Imana irambwiye ngo uyu munsi wa none ikurinze ibibyimba 3 mu nda yawe, ikurinze kubagwa nk'umuntu ugiye kubyara. Imana irambwira ngo Sekazu, ndiyangiye, nanze ko umuntu yajya kwiseta atagiye kubyara. Ayo mashini umukuru w'isibo ntiyayemera, mukomere Imana amashyi. Imana irambwira ngo yanze gushemezwa. Mu kiganda babyita gushemezwa, kubagwa. Imana yanze kubagwa. Imana ivuganye nawe ngo uyaye aka kanya kano wari ugiye kubagwa, bagasa nk'abagikuyemo ndetse kikazana kanseri. Imana iravuze ngo oya, kubera ko bayije imbere, ni Imana ihagarika indwara zitari zagera ku muntu. Abari hano, haleluya! Nagiye kubona mbona ufashwe n'ikizengera, mbona urazengereye. Imana irambwira ngo Sekazongera witegereze. Ndareba, Imana irambwiye ngo ikurinze kugwa muri dushe uri gukaraba. Ngaho genda wicare. Yewe mugabo, Mana yaje kumbwira, irambwira ngo humura, uzarinda ushaje udasabirije. Ni kuwiteka yambwiye, uzarinda ushaza udasabirije. Irongera irambwira ngo nguko yaguriye ayabesi imbago, Imana igiye kukwagura imbago zirenze izo ufite. Aba bari hano cyangwa batashe? Imana irongera irambwira inshuro ya 3 kuri wewe ngo ni Imana ikurinze impanuka yari ikomeye. Ikurinze impanuka. Imana irongera ariko mwayakomye gushaka iki? Mwayakomye. Ariko aba bantu mugira ngo guhanura biroroshe kugira ngo Imana imanure umwuka wari uvugane n'abantu, ntago byoroshe. Imana irambwira ngo nkubwire kambihanura nje iwacu mu Ruhengeri ndabikise. Imana irambwira ngo hari impapuro itesheje agaciro kure y'ubuzima bwawe, zari zije ari mbi ku buzima bwawe. Hari impapuro Imana ishwanyagurije iyo hirya. Imana irambwira ngo humura, humura, mubo yiteguye kugira neza izahora ikugira neza. Kandi kubwire ngo uyu munsi wa none ni Imana igaruye uburinzi kuri weho, ikurinze kuva ku byo kurya wakundaga. Niko Imana yambwiye. Ibyo kurya wagira gute wakundaga bitewe n'iki? Atari ukubihaga, bitewe n'uburwayi. Numva ngo hari uburwayi Imana ikumiriye kure yawe. Mana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Abakwifuriza umugisha nzabaha iki? Umugisha. Kera ndabyibuka, inzara araturiye iwacu nja kwiba ibiryo, pfumura ahantu ndahapfumura. Uriya mwana wacu warahazi, barabizi turi kubiganira. Ndapfumura, ngezemo nibaryigwa kaho nanyuze ari hatoya. Ngezeyo nsanga harimo ubuki buri mu kadobo, nsanga harimo ibijumba, nsanga harimo icyo bitaga amashaza, urunyogwe. Ndakubita, nkubita amata, nkubita ubuki, nkubita ibijumba, maze ndanje ibaye nka ngurutya. Ngiye kwinjira muri kakobo nanyuze mba nananiwe. Nasesera naho nari nabyibusha kubera ibiryo, nasesera bikanga. Ndangije mu kwicara naho nadasha n'umusuru w'abameraguri w'ubuki, guransindisha maze mba nasinze ndiryamira mu cumba c'ibiryo.
nyir'ibiryo mu kuza mu gukingura asanga nasinziriye, nakanguwe n'inkoni yo mu bitsi. Barankubise bene data nziza ibiryo, barankubita, bankubita ikintu bita bino biko bihanda, biranshwanyaguza. mama ararahana ari kubagara, araza kinga amaboko ati mureke kunyicira umwana, ati yatuririye ibiryo. Ariko aya masaha ntago wankubitira ibiryo, Imana yatuvanye kure. Haleluya. Mama azana inkondo ari kubagaza ati mureke kumwica nubwo ariye ibiryo, nubwo nafite ikiguzi cy'ibiryo byanyu, mwinyicira umwana. Ti mama nireka banyice nabiriye. Ariko uyu munsi ni wankubitira ibiryo. Turavuga Yesu ugira neza, turavuga Yesu ugira kana n'uyu munsi aracyagira ne. Hereza Imana icubahiro. None babahungu bankubise n'abagabo, bankubitiye ibiryo iwabo, bari abakire. Ejo bundi bareke amaboko kimwe ngo nimba heri ifuti, ndangije ndakingura ntimwinjire mwumve ko Yesu ahindura ubuzima. Haleluya. Mwumve Yesu ukahindura ubuzima. Haleluya, haleluya. Maze mukuru wabo bayicaye imbere, ndangije nti dore uko ananirwa no kwambara umukandara akajara wugira ngo kandi bari abakire, ntambara nka gutya sha tuburya sibuno ntari cyaje mwankubitiraga ibiryo ku mutima, ntambara ngurutya. Hereza Imana icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira mugenzi ngo burya sibuno. Mba nakije imodoka, tuba tugeze kuba polisi, izindi bari bazihagaritse. Babahungu baricaye, maze bagiye kubona ini cageraje ngo pastor tambuka, pastor tambuka, we tambuka, we tambuka, wowe tambuka, we tambuka. Mwavuze ngo amen. Ariko babaramwe ngo imodoka n'abapolisi barayizi, niyo Yesu ategetse n'abapolisi barabimenya. Hereza Imana icubahiro. Nyemerera ubwira mugenzi ngo ugiye kumenyekana kubera Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Nsogereje ku kantu kamwe, iwacu bambaye 8, nzahise wahaguruka nkabivuga uhagaze. Bambi imitabo 3 nagahezayo, na hantu bita mu Gitaturwa, bamajije kukama, ndagenda ndakagurisha 220. Nagiye muri buwate mu kamodoka, binywera iminsi 4, umunsi wa gatanu nza n'amaguru nta n'igiceri cy'ijana mfite. Ndangije abantu baravuma, bavuma mama ngo twavuze ko ubundi barindagiye bazabaho bate, kuko umunani wacu nari ngumaze, ariko umunani wo kwa Yesu ntagushira. Baravuga ngo bene mama bose bazarindagira, koko twareba tugasanga byararangiye. 2004 niho navuze ngo mana ningera 2005 uzanyice, kuko nabona ubuzima bwanjye burangiye. Ariko uyu munsi umugabo bahaye ubutabo 3 akatugurisha. Mwavuze ngo amen. Haleluya, haleluya. Nanjurayi wanje ntago wacana petrol uja ku kibambasi ukagira ngo. Haleluya, haleluya. Bwira mugenzi ngo kwa Yesu 8 zirahari, 8 zirahari, birahari. Mwavuze ngo amen. Ariko haleluya, haleluya. Hereza Imana icubahiro. Muraho neza. Mama ati koko nararindagije. Mama ubwo mbonye nihebye nkamaze, kaza nkanywa kanyanga ngakubita mama kugira ngo wenda numve ko yavanga za asigara, yarasigaranye agatabo kabara ngo nakakambera, nkaje namukubita ngo natume kandi arutwabariye. Naho n'ubwenye. None uyu munsi mama nakubita gurushi ndi kuvanze nkamukubita igitenge mwizina. Igitenge mama, igitenge. Baravuze ngo nta mumaro tuzamumarira.
none uyu munsi nawe ari kugikubitamo akatize nkabwira agakobwa kabone kimutege neza gihagaraye nka ngurutasha mwavuze ngo amena ariko mubabwire ngo agasuzuguro kararangije. Muraho neza? Muraho? Muraho? Nyemerera nkubwire ngo ibidashobokera abana abantu kumana bigira bite? Akanyuma mba ndafunzwe, umugore wanjye atabana aje kwishakira undi mugabo, arangira bango namuteye umwaku, ndabani nanjye warawunteye ndafungwa. Noneho nzanye undi mugore mvuga ukuntu satani ari mubi, mvuye muri gereza nkora mariage, abantu baramubwira ngo ugiye mu rugo rutagira naho gucukura tuwarete. Babimubwiye ngimufiyansa yanga kubyumva, Imana iramurinda. Noneho tukimara gusezerana satani amwemeza ko yayobye, bati ikindi nta n'ikika azakugurira. Abaratsinzwe agira intege nkeya abaragiye. Mwabantu mwari mwabona umugabo uri kurira amarira gakuzura ishuka gatagiye mu nda. Nararize uzi ikintu cyandijije, yaragiye nkubitana n'ikibazo cy'inzara, nsigara n'akana twana twanje umugore wa mbere yataye. Noneho turaburara nja kuvuga ubutumwa ahantu, ngiyeyo nawo turabyina, ntihagira n'igihumbi badawe ngo tuzagire mu rugo tugure n'umunyu. Ngeze mu nzira akana kajye twarimbana akaba kaguye hasi gafatwa n'isari, nibeshe ngo gashize ku rutugu, ngeze imbere nanjye kizengera kirafata tugwa hasi. Mba ndarize, ndaza nijoro, ni ibintu byabaye ku mugaragaro, ndihangana ndaryama n'uwo umwana ageze nijoro amera nk'upfuye. Ndahaguruka nja gusaba igikoma ku muhungu wa perezida ya korari muri AR yacu ahantu bita ugafumba, yarayoboye korari bita Nyenyeri yitwa Mine, yari umukira ashigishaga ibintu by'ubushera. Ndagenda ndamukomangira ngo mpe igikoma. Saa 8 z'ijoro umugore witwa Fara ansukira igikoma mu karitiro, asubiye mu cumba numva ijwi riramwe ngo nawe nkugiye gupfa, kandi yarakime ngo nkijanira umwana. Mba ndagisomye akubuye ridasanga igikoma njana umwana ninjuru kugigotomera. Naho murabizi iyo umuntu ashonje ntagashaga, igikoma caranyokeje sinabimenya. Ndangije arambwira ngo mukozi Imana ngo nkwa witonze, igikoma kirahari n'umwana wenda muha. Cakini mba ndagigotomeye mba nkivanyemo asukamo, ndagenda nkwe mvanga n'amazi nsomya wa mwana wanje. Maje kumusomya buba burakeye, ngiye gutarura njana n'undi mugabo ngo tujya gutarura umugore. Hari igihe iminsi mibi gukubita n'umugore wakubonye uri mwiza akabona uri mubi. Mwavuze ngo amen? Bakakubwira ngo umuntu w'umuhanuzi utazi no kwigurira amasogisi ni muhanuzi iki? Kandi mfite ijambo. Mwavuze ngo amen? Kandi mureke amabwire nahanuraga abandi bugaca mu gitondo byasohoye, ariko nje nkamera nkangurutyo. Mwavuze ngo amen? Ariko tujayo batwirukaho, nsimbuka igipangu baramunyima, banyuruko na rekerete. Ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Nari kumwe n'umugabo bita Rugarama n'undi bita umuyisilamu wari wamerekeje nawe warucumbitseho hafi. Ndiruka. Mwavuze ngo amen? Ariko mbona iminsi yarankubise burundu, mbona nsa n'umunyamubabaro. Ndangije ndiyengekana mbaza Imana urugendo wamamagaye n'urw'amahoro. Imana irambwira ngo hahirwa uwihanganye. Mwavuze ngo amen? Ariko hahirwa uwihanganye, kandi kwihangana gutera kugira gute kunesha. Mwavuze ngo amen? Mbonye amagambo gabaye menshi ndatoroka ngiye Bugana, ngeze ku mupaka wa Canika, ijwi ry'Imana riramanuka rinsangano bita ku Kivumu, aho nari ngiye kwambuka umupaka. Rirambwira ngo Sekazuba, ni Buganda hari umuruho. Rirambwira ngo gumano k'uyu musozi niho nzagutabarira. Mwavuze ngo amen? Ariko abandi barambwira ngo Imana kubenga izagutuza muri Kigali waza tukigendera. Imana irambwira ngo no, wabunjanye kanini bagusuzugure kuri musozi, hagume nzamanze mpagutabarire, bamenye ko ndi Imana ishobora byose. Kuwo musozi Imana yambwiye ngo ngumeho, ubu mbatungiye imodoka, mpafite urugo rwiza. Mwavuze ngo amen? Ariko ikindi cya kabiri ndi umufatanyabikorwa n'akarere. Hereza Imana icubahiro, bwira mugenzo ngo hirya y'ikibazo hari igisubizo.
ejo bundi nabwiye sheri wanjye mutwe njye kubiriza muri katedrali ya Byumba, nshiramo bya bintu nakuvane mu mahanga, shiramo aratereka, kuko nageze nyuma araza aravuga ati n'ubundi byararangiye, Imana arambwiye ko ari umugore wanjye ntigenda ari kuzaza. Mwavuze ngo amen. Ariko umugore araza, Satani araturwanya, mbana nawe n'abandi kama mbaya tuzabana. None umugore wanjye nukureba na shushu na sheri. Umunsi umwe kugira ngo menye ko Imana amugezemo, nagiye muri Kenya bampe ibitenge byiza ngo muzanire. Icyo gihe hari ibyo bikomereyeho byari biri gukira. Noneho umwe aragenda amudodeshereza iribaya ryiza, umugore wanje bararyambaye ari muri saro, nanje nice ndi kuruhuka, abayirebye mu kirahure, arongera arireba. Mwavuze ngo amen. Arangije mbona kubera n'umupandikoti wa kera, mbona ngo uyu mugabo Imana yari yaramumbwiye kuva kera, kari uwanje, umugabo ni uwanje. Haleluya, haleluya. Mwavuze ngo amen. Ariko n'uwa kabiri, uwa mbere yashatse undi mugabo, n'uwo wagarutse. Mwavuze ngo amen. Ariko arangije atumva icambere nkubwiye, nje nasenze Imana kera, imbwira ko izama umugabo w'umukozi Imana uzamenyekana ku isi, imbwira ko azama umugabo ufite imodoka, ati none ni weho pe. Ongera umbwire mugenzi wawe, umva, bwira mugenzi wawe ngo baraje bemere kubera Imana. Tugiye gusenga ariko baraje bagira bate beme. Uburyo bwagize bute yemwe? Bwabonetse. Ubwo ibyo bikoze nta modoka nari ntagura, kuko imodoka ntago nyane Imana igihe kirekire. None akandi kanarutse kunyereka, mwicaza mu modoka imbere, ninje wari utwaye imodoka ngiye kuvuga ubutumwa Gicumbi, abandi amuga nti sheri funga umukandara, awambara nabi, mbanda ugaruye nkangusha ntibagira batyo, nticomeka aho ngaho ngo pa. Arangije aravuga ngo Mana we, abarampindu cyane mu maso ngo Mana we, umugabo n'uyu. Yesu ashimwe. Hari abantu benshi basenya ingo, bahura n'intambara bakwa ngo nashatse suyu. Rwana mu rugamba ubaza Imana kariwe, urebe iherezo ryabyo. None iyo mbita mwizo minsi twagize ibibazo, umuhanuzi wese wampanuriraga aramubwira ngo umugore si uwanje. Bagera ku mugore wanje kubera ibibazo dufitanye, bakamubwira ngo sura mugabo suwa. None umugore yaraje, twabyaranye umukobwa bita Keza Jibu Emakre, umwana usa na se, ejo bundi yabaye uwa mbere mu ishuri. Haleluya. Ariko hari uwo bitabera se? Woya nivuga ngo asanatse, ntago ngitera umwaka ubundi gutera ishaba. Nyemerera wongera uzunguze mugenzi ngo uburyo bwabonetse. Ngaho muhagurutse dusenga tuvuga ngo uburyo bwabonetse. Haguruka dusenga, uburyo bwabonetse. Davi, wabonye abantu uburyo bubonetse? Ejo akana Imana dukore nta nasenga pastor, tuje dusenga twibereho. Umugore ejo bundi yahuye n'ibibazo, nguyu dereva wanjye waruntwaye ejo n'aba David. Umugore yakubiswe n'ibibazo, no acuruza mu mujyi wa Muhanga, amvana kuri YouTube barakuye, ati wawe nihemba ndamurangiye arazi Burera. Nari naramwibagiwe, ndamusengera, barajya kurisha ibye camunara. Ijwi ribarinciyemo ryo kabyara Imana irambwira ngo nimubwire ngo ntaga kigurishwe camunara, ubwo agiye kumucuruza ukomeye mu mujyi wa Muhanga. Umugore ati winsonga birakomeye. Niraho ngusonga niko Imana imbwiye, yari yaraye ni wanje. None ejo twaparitse imodoka tuje inaha, nja mu supermarket ngiye kugura abashuti banje akajingo twinywere. Mugiye mva mu supermarket, mbona umugore munini ari kunyiruka inyuma nkangurya. Ari kunyiruka inyuma ngo hagarara, ubwo nagize ngo se ngiye ntishuye. Mwavuze ngo amen. Ariko aba nabo basiga bavuga ngo uriya mugore kari kumurebura aho umusirimu nini ibibazo bimeze bite.
umugore amubwira ngo Sekazuba ni weho kiba ati va hano abanyinjize mu nzu ingana n'uru rusengero yuzuyemo amabati y'amoko yose, amabati n'abasakaza. Arambwira ngo ya ntebe wavuze ngo Imana iranyimuriye. Aha Imana yarahanyimuriye, ati ndi gucuruza miliyoni 25 ku munsi. Mwavuze ngo amena. Haleluya. Nari maje kugura kaji, yarangije atumva ati hagarika urugendo, nkaba yababwiye hagarika urugendo nje kugura inkoko. Nti no, ni inkoko uzayizana nibishoboka, ariko ngiye ku murimo w'Imana. Arangije arambwira ati mbabarira nkujane nje kukwakira. Ati suko ndaje gushima Imana, ahubwo nagize ibintu byinshi bituma birambuza, ariko ndakubonye ndibuka. Bwira mugenzi ngo hirya ikibazo hari igisubizo. Bamaje guhomba umugabo aramwanga yigira muri Zambia, none ubu mugore n'umucuruzi ukome mu mujyi wa Muhanga. Hereza Imana icubahiro. Reka nkubwire ngo ibyawe birahari. Cokora yarangije afata inoti 2 za 5, arambwira ngo nubwo wanze nkoko yanjye ndi kuyitegura, genda ugura akajimbere ugenda uranywa, Imana yanyirakora y'abarokore. Nyemerera wongera mubwira ngo uburyo burabonetse. Zamura ikiganza dusenge. Mana yo mu ijuru, kuva kera wari utuzi, na n'uyu munsi uratuzi, kandi uburyo koko burabonetse. Girira neza abantu bawe, umuntu wese waje gusenga umuha uburyo bufatika Mana. Tugirire neza Mana, tugukomeye amashyi Mana, tugukomeye amashyi Mana, izina ryawe rihabwa icubahiro. Gira neza bera bawe, kuko uri Imana ishobora byose. Ngaha amahoro yawe akomeza abane n'ubu bwoko, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.